Zdravo živo narode. Zdravo živo. Zdravo živo. Evo nas ponovo posle pauze od odmora u kombinaciji 3D. Drago, Dule i Duki. Aca nam nedostaje, dobra, Aca nam je uskakao u pomoć dok smo bili u Aca manje. se sad odmara inače. Da. Ovo su inače 3D emisije. 3D i Drevnik. Tako je. Večeras ćemo pričati, videli ste možda u najavi, o guančima. Mnogi od vas su čuli za njih i mnogi su pročitali o njima neke stvari po netu. Ajde se da kažem tamo po netu, znate svi sami, po netu se svašta vrti, svašta piše, ali većina toga je, pa da kažemo, plod neke mašte, neko je nešto napisao, neko je nešto rekao i onda se ljudi primaju na to. Ajde, mislim, jedan podatak kako neko može da zna da su guanči bili svi nulta krvna grupa. Da. To je već malo neverovatno za znati, pogotovo što oni ne postoje više. I tako po netu vrte se tako razne priče o njima, mnogi alternativci su pisali o njima, ali ono što je interesantno, niko se od njih nije dohvatio pravih podataka koji postoje, istorijskih podataka. I onda smo rešili, ajde malo da približimo ljudima tu priču o guančima, ko su bili, kakvi su bili, čime su se bavili, kakvi su im običaji bili i kako su nestali na kraju krajeva. Tako da to su ljudi, beli ljudi, beo narod sa Kanarskih ostrva. Priča o njima je isto koji priča o japanskim, pomozi mi, o belim ljudima. O belim ljudima, o Ainu narodu. Da. To je priča koja traje i danas, priča o zatiranju belih naroda. To je priča s te strane i o nama, i o Rusima, pošto se već i milenijumima trude da zatruju i nas i Ruse. I tu bi samo pomenuo, mnogo je tih belih naroda koji su do sada nestali pod dejstvom tamnih sila, kako ih mi zovemo, a što oni svakako jesu svojim dejstvima. I sad za sve one koji su kao da kažemo proruski, antiruski, to, a Srbi su, osnovna stvar koju treba shvatiti jeste da je izuzetno umeće, izuzetna veština i veliki podvig što sve do danas postojimo i mi Srbi i Rusi što postoje. Jer da nije bilo tog nekog i otpora i tog mentaliteta u svima nama, verovatno danas ne bismo postojali. Da, prosto mnogo dugo i mnogo ozbiljno rade na našem uništavanju. Snašla bi nas sudbina i Aina i Guanča i mnogi drugih belih naroda koji su nestali. Ja bih tu povezao malo i onu priču sa Inatom. Inat nas uče zadnjih 17-20 godina kako je to loša stvar i to je kao loš naš karakter pošto smo inatni. Međutim, treba znati da je inat jedno moćno oružje za opstanak. Možda treba da se zahvalimo Turcima što su nam pomogli da razvijemo taj gen opstanka. Ne znam da li bi toliko Turcima trebalo da se zahvalimo. Inat je prosto nešto što je ostalo od gena još naših starih predaka. Znači, da ne možemo da budemo robovi. Kažu da uopšte izvorni beli ljudi, znači Srbi, Rusi, ovo što danas zovemo Slovenima, da su oni nekada bili jako loši robovi. Sada to već nije tako, imamo već neke novonastale slovenske narode koji se lepo uklapaju u taj robovski mentalitet, ali opet kada malo dublje zagrebemo u suštinu, onda se u suštinu, znači naše duše, da kažem, onda se pojavljuje taj inat kao neki otpor da neko ne može baš da te ukalupi, da baš ne možeš ti da plivaš onako kako te drugi vodi, nisi baš ona ovčica iz stada. I nastavi dole.
Ja bih, kao što sam rekao, nazvao inat moćnim psihološkim oružjem, ali i veoma jakim. I ono gde mi grešimo što se tiče inata, to je što se inatimo međusobno jedni sa drugima, i to je ono što ne bismo smeli da radimo. Inat moramo da čuvamo za naše neprijatelje, jer jeste moćno oružje i daje veliku psihološku, duhovnu snagu. Ali ga mi pogrešno koristimo, nažalost. Pogrešno ga koristimo između sebe. I to je, to ako želimo da opstanemo, moramo ga negovati na pravi način, protiv neprijatelja. Kad mi kažemo našem neprijatelju, nećeš, vala, neću da te pustim, nećeš ga, pa mu još onako lahtom lepo to pokažemo, postoje tu neke stvari o kojima ljudi ne razmišljaju, koliko je to snažno i koliko to osnažuje i čoveka pojedinca, a i ceo narod. Sad možemo mi da pričamo, ajde, za vreme bombardovanja ljude su odvodili na most organizovano da protestuju protiv bombardovanja i da zazivaju NATO da gađa most, ali to je ipak imalo uticaja na ljude koji nisu znali da je to bilo organizovano i kojima je to stvaralo taj osjećaj, da kažemo, snage. I slobode. Da, kao snage mi smo se suprotstavili nekoj velikoj sili i prosto se čovek lepo osjeća, znači osjeća se da nije krpa, da je osjeća neko. Se kao svoj na svome. Bravo, odlično si dok je to rekao. I zato mi mali ovako jesmo opstali do sada, i ako budemo odnegovali i sačuvali, ponovo se setili tog našeg inata, imamo šansi da opstanemo. Zato ja volim da kažem, živeo inat, a nećemo međusobno da se inatimo, nego samo, i to, opet bih pomenuo jednu stvar, vidim ja to po ovim komentarima ispod naših emisija, ako neko veruje, ima sistem uverenja jedan, neko ima drugačiji sistem uverenja, to je vrlo primitivna stvar svađati se oko toga. I natiti se, vređati se, to je klasičan primitivizam, to je nivo razumnih životinja. To je čak klackalica između nivoa životinje i razumne životinje, malo ovo, malo ono. Tako da tu ne možemo govorimo na taj način o nekom napretku. Bez obzira na naša lična, međusobna, različite uverenja, te priče, svađe, to sačuvajmo za naše neprijatelje i da bude upućeno njima, a ne nama međusobno. Ali dobro, sad smo krenuli malo na drugu stranu, a ne na temu koju smo započeli. Da mi krenemo lepo sa Guančima, da lepo objasnimo ko su oni bili prema dokumentima koji su sačuvani, i ajde da krenemo. Ovako, na zapadu Severne Afrike, u neposrednoj blizini Maroka, se nalazi 7 velikih i nekoliko manjih ostrva Kanarskog arhipelaga. To je jedna od posljednjih kolonija bivšeg Španskog carstva i sada je svetski poznat centar moderne države Španije. Stari Grci i Arapi nazivali su ih srećni ili blaženi, ljude sa tih ostrva. Tamo govorila su predanja na krajnjem zapadu od stubova Herkulesa, a Herkules je u stvari bio Serbo-Makeridov. Znači, od stubova Herkulesa u okeanu su ova ostrva koja nastanjuju duše pravednika i svetlih likova, uživajući spokojno u večnoj sreći. Sad, možemo da pogledamo kako Homer opisuje to mesto u svojoj Odiseji. Evo, citiram. Već u Elisej će tebe odvesti besmrtni bogovi, gde je sveta kraj, plavokosi gde je Radamant i gde je najlakši život i madu koji su tamo, gde oluje nema, ni zime, nego okean vazda vetriće onamo pušta, zefirske koji zujeći popiruju i ljude hlade. Elisej, da napomenemo, to je mesto blaženih u podzemnom svetu, a Radamant je sin Zevsa i on je jedan od trojice sudija koji sude dušama pokojnika. Kada su Evropljani otkrili ta ostrva početkom 14. veka, 1312. godine, dva velika ostrva u Kanarskom arhipelagu,
Fuerteventura i Lanzarote vidjeli su tamo rasu plavookih i zlatnokosih ljudi. Atletski, građeni giganti su tada bili pronađeni. Drevne stanovnike Kanarskih ostrva Guančima od giganti, možemo da zovemo samo uslovno. Takvi su oni bili prema njima patuljastim Evropljanima. Njihova prosječna visina je bila 185 cm, a neki su imali rast i viši od 2 metra. Samo da pomenemo da je tada prosječni Evropljanin bio ispod 160 cm, tako da su se oni njima zbog toga činili giganti. Sad, u 4 toma nemačkog geografa Richarda Henniga, koji se zove Nepoznata zemlja, objavljenih u Moskvi 62. godine, prikupljeni su gotovo svi poznati primarni izvori koji se odnose na otkrivanje i proučavanje zemalja nepoznatih Evropljanima. Treće izdanje opisuje otkriće Kanarskih ostrva, gde se koristi srednjovekovni dokument, takozvani rukopis Boccaccio. Dugi niz godina čuvan u Firenci u biblioteci Malija Beki. On je publikovan 1827. godine od strane Sebastijana Čampija, italijanskog naučnika lingviste, slaviste, etrologa, i taj rukopis Boccaccio je publikovao Sebastijano Čampi, u kome se piše o zajedničkoj kolonizatorskoj ekspediciji Evropljana do ostrva i njihovim prvim utiscima. Gde kaže ovako: u godini našeg gospoda 1341. u Firencu je stiglo pismo napisano 14. novembra od strane nekih firentijskih trgovaca u Sevilji, gradu u spoljašnjoj Španiji. Oni su izvestili sledeće, opisujući ostrva i njihovo stanovništvo, a to će sad Drago da vam pročitam. Evo ovako je to zvučalo. Znači, citiramo šta su oni pisali 1341. 1. jula ove godine pošla su na plovidbu 2 broda koji su bili opremljeni svim potrebnim, a sa njima mali čamac iz grada Lisabona sa posadom od Florentinaca, Đenovljana, Kastilijanaca i drugih Španaca. Svi ovi brodovi dostigli su otvoreno more. Oni su sa sobom poneli konje, oružje i razne vojne mašine, da bi mogli da zauzimaju gradove i dvorce i otišli u potragu za ostrvima, koje bi prema opštem mišljenju trebalo da se otkriju ponovo. Zahvaljujući punom vetru, oni su 5. dana pristali na obalu. Krajem novembra oni su se vratili kući i doneli sa sobom sledeće: 4 mesnih žitelja sa tih ostrva, kao i veliki broj kozijih koža, masti, riblje ulje, kože foke, mahagoni boju za drvo, koja daje skoro istu boju kao boja verzino, iako oni koji se u to razumeju tvrde da je poređenje neuspešno. Onda drvenu koru za proizvodnju crvene boje, crvenu zemlju i takve slične stvari. Vođa ekspedicije Nicolozo D'Areco iz Đenove objasnio je u odgovoru na pitanje da je arhipelag udaljen skoro 900 milja od grada Sevilje. Ali, računajući od tog mesta, koje se sada zove Rt San Vicente, ostrva su mnogo bliža kontinentu, to jest Evropi. Prvo od otkrivenih ostrva je udaljeno oko 140 milja. Ono je neobrađena kamena gromada sa obiljem podjednako koza i drugih životinja i nastanjena golim muškarcima i ženama koji imaju svoje običaje i navike i koji podsjećaju na divljake. Vođa je dodao da su oni i njegovi drugovi ovde utovarili na brod najviše kože i masti, ali su se usudili da odu i u unutrašnjost te zemlje. Oni su prošli pored još jednog ostrva, koje je mnogo veće nego prvo, i videli mnogo ljudi koji su žurili na obalu da ih upoznaju. Ovi muškarci i žene bili su skoro goli. Neko od njih je očigledno komandovao, a ostali su bili obučeni u kozije kože, obojeno u šafran žutu i crvenu boju. Iz daljine ove kože su se činile vrlo elegantne i tanke i bile su vrlo vešto zašivene nitima od creva. Sudeći po ponašanju ostrvljana, oni imaju suverena
koga veoma poštuju i kome se povinuju. Svi gestovi Ostrvljana su govorili da oni žele da trguju i da uđu u odnose sa mornarima. Međutim, kada se brod približio obali, mornari nisu razumeli njihov jezik i nisu se usudili da se iskrcaju na obalu. Njihov jezik je veoma tih, izgovor je sličan italijanskom. Kada su Ostrvljani primetili da mornari ne žele da siđu na plažu, neki od njih su pokušali da doplivaju do broda. 4 Ostrvljana je zarobljeno na brodu i to su ti ljudi koje su mornari doveli sa sobom. Eto šta znači dobrodušnost ljudi koji kad vide nekog novog nepoznatog trče mu u susret i na kraju budu zarobljeni. Da, eto, tu se vidi znači razlika između tadašnjeg evropskog mentaliteta i mentaliteta tih drugih ljudi. Katoličkog bih ja rekao. Katoličkog mentaliteta. Da nastavim. Zemlja je zasađena sa različitim kulturama. Putnici mogu videti voćnjake, polja, žita i povrća. Kuće sa čvrstim vratima izgrađene od velikog kamenja sa drvenim ramom, to jest čvrste kuće. Otišli smo u hram gdje se nalazio idol iz kamena, goli muškarac koji pokriva dlanom sramotu. Poneli smo tu statu u Lisabon. Kad su mornari plovili duž obale, da bi obišli oko ostrva, otkrili su da je severna strana mnogo kultivisanija od južne. Oni su vidjeli dosta koliba, smokvi i drugog drveća, palmi na kojima međutim nije bilo plodova, pa čak i drugog drveća kao i bašte gdje su rasli kupus i drugo povrće. Mornari su odlučili da se tu iskrcaju na obalu. Na plažu se iskrcalo 25 naoružanih mornara. Oni su pretresli kuće i pronašli potpuno golih 30 ljudi, prestravljenih pri pogledu na oružje koji su odmah pobegli. Mornari su prodrli duboko na ostrvo. Ostrvo se pokazalo gusto naseljeno i dobro kultivisano. Na njemu rastu trava, žitarice, voće, uglavnom smokve. Plovići od ostrva, mornari su vidjeli mnogo drugih ostrva na udaljenosti od 5, 10, 20 i 40 milja. Oni su otišli do 3. ostrva na kojima su vidjeli dosta visokog uspravnog drveća. Onda su prošli pored 2. ostrva na kojem je bilo veliko mnoštvo raznih ptica i odlična voda. Tamo je puno drveća i divljih golubova koji su jeli ubijajući ih štapom ili kamenom. Golubovi su bili veći nego naši, ali je ukus bio isti ili još bolji. Znači ovi što su jeli golubove to su mornari. Ubijali ih kamenjem i štapovima. Mornari su vidjeli tamo mnogo sokola i ostalih ptica. Verovatno su se plašili sokola pa nisu smeli. Da, njih nisu smeli. Pa evo to velika hrabrost Evropljana tih. To je priča ona, znači gdje god su ti, znači ajde da kažemo katolici, Evropljani dolazili u nove zemlje, svuda su sretali uglavnom neki, da kažemo, dobrodušan narod koji ih je prihvatao onako prijateljski, a oni su im vraćali pljačkom, ubijanjem, otimanjem i svim najgorim stvarima koje su mogli da uradi. Genocidom ukratko. Genocidom, da. Da nastavim. Sokola, odnosno grabljevica. Međutim, oni nisu pokušali da odu na obalu, jer je izgledala nenastanjeno. Tada su ugledali pred sobom još jedno ostrvo, stenovitih planina koje se dižu do velikih visina, a skoro sve su bile prekrivene snegom. Ali taj deo ostrva koji se mogao vidjeti po jasnom vremenu izgledao je jako lepo i smatrali su da je nenaseljen. Mornari su vidjeli još mnogo ostrva, od kojih su neka naseljena, druga nisu, bilo ih je ukupno 13. I što su mornari plovili dalje, više ostrva su vidjeli. More između ostrva je mirnije nego na našim obalama, mislim to sad citiram njih, i zemlja je pogodna za sidrenje, a ova ostrva imaju male luke i ona su dobro snabdevena vodom. Među 13 ostrva koje su posjetili, 5 je naseljeno, ali ne sva jednako gusto. Mornari su također izvestili da je lokalni jezik tako čudan da oni nisu ništa razumjeli, a na ostrvima nema nikakvih brodova. Može se samo doplivati od jednog do drugog. To je bilo to ovo citirano iz knjige? Da, to je citirano kako su mornari napisali šta su oni vidjeli. Tako je započelo
poluvekovno osvajanje naroda tih ostrva od strane Evropljana, što je završilo njihovim potpunim nestankom. Nestala je njihova ogromna kultura, izgubljen je jedinstven način života ubijanjem većine najboljih fizičkih nosioca genetike, a ostali su asimilovani u talasima pridošlica u njihovu zemlju. I sada mi ne znamo sigurno kakva su to civilizacije oni bili, a počeli su da se prikupljaju informacije tek posle 100 godina nakon osvajanja Kanarskih ostrva od strane Kastiljana, koje se dešavalo od 1402. do 1496. godine. 1579. godine na ostrvo Tenerife je došao dominikanski fratar Alonso de Espinoza da bi ispitao fenomen čuda javljanja Gospe Kandelarijske kod dva guanča starosedeoca Tenerifa oko 1392. godine. U stvari, ta Gospa je imenovana mnogo kasnije i promovisana u hrišćanskog sveca zaštitnika Kanarskih ostrva, a Španci guanče još uvijek nisu preobratili u hrišćanstvo, ishodno tome nisu prelazili u hrišćanstvo svojevoljno, iako su Evropljani atake na ostrva redovno preduzimali u drugoj polovini 13. veka. Đenovljani, Portugalci i Španci iskrcali su se na njihove obale, krali stoku starosedelaca, a njih same prodavali na tržištu robova. Monah de Espinoza je napisao istoriju Gospe Kandelabrijske. Dva pastira su čuvala stoku u kasnim popodnevnim satima u pećini i videli tamnoputu ženu s detetom u naručju koja je stajala na obali. Jedan je hteo da baci kamen na nju, ali njegova ruka je bila paralizovana. Drugi je odlučio da je odseče prst, ali je zamalo odsekao svoj. Pastiri su pobegli kod vođe. Dok su bežali, umesto žene na obali pokazala se statua napravljena od tamnog drveta. Uzgled Gospu Kandelarijsku Španci zovu La Morenita. Ona je jedna od takozvanih crnih madona i ispostavilo se da statua leči povrede. Vođa je odneo statu sa sobom u pećinu. Guanči su počeli da je obožavaju, nazivajući je majkom sunca, Čarci Rakci. Kasnije jedan od Guanča koji su Španci zarobili u ropstvo je odveden sa ostrva i preobraćen u hrišćanstvo kako bi se vratio kući i prepoznao u drvenoj statuji Devicu Mariju. Sve ovo je Alonso de Espinoza opisao u svojoj knjizi Istorija Gospe Kandelarijske, koja je objavljena u Sevilji 1594. godine. Šta očekivati od tih katoličkih monaka? Mislim, sad će pretvore... Da, videli ženu sa detetom i poželjeli da je gađaju kamenom ili da je odseku prst. Interesantno. Opis javljena i čuda statue Crne Madone više liči na izmišljenu priču interesantne knjige dominikanskog monaha. Prvi deo se sastoji od 10 poglavlja, posvećen je opisu ostrva Tenerifa i načina života njegovih starosedalaca Guanča. Uzgred jedni su se stanovnici ostrva Tenerife nazivali Guanči. Starosedeoci svakog ostrva iz arhipelaga imali su drugačije imena. Oni koji su živjeli na ostrvu La Palma prozvali su Benaoritas, na La Gomera Hunonenses, na Hierro Bimbaches, na Gran Canariji Tamarotes, na Fuerteventuri Majoreros, na Lanzarote Majos. Drugi deo knjige je priča o čudu pojave Gospinog kipa. Treći opisuje osvajanje Kanarskih ostrva, takozvanog katoličkog kralja Fernanda Aragonskog i Izabele Kastiljske. Četvrti je posvećen 57 čudima koje je navodno napravila Guančima pronađena statua bezgrešne Gospe. Ali nas ne interesuje priča o tome kako su bele puti i plavokosi Guanči obožavali crnu statu, već ko su bili narod Guanči, njihovo poreklo i istorija. Nažalost, to je ono što autor nije bio u stanju da odredi, jer kanarski starosedeoci nisu imali razvijenu pismenost u našem smislu reči. Natpisi u kamenu u obliku krugova, elipsi i cik-cak, za koje naučnici veruju da je pismenost kanarskih starosedelaca i ne mogu da reše misteriju njihovog pojavljivanja na ostrvima. Tako da samo pretpostavljaju i misle na osnovu različitih priča koje su sve egzotične. Znamo da su Kanarska ostrva pripadala imperiji Atlantidi, kao i severni deo Afrike, deo Apeninskog poluostrva, pa čak i samo Pirinejsko poluostrvo sve do pre 13.026 godina, kada se desila planetarna katastrofa koja je dovela civilizaciju na nivo kamenog doba.
Šta se tom prilikom desilo s Kanarskim ostrvima ne možemo da znamo, ali u svakom slučaju njihov način života je doživeo drastičnu promjenu na lošije. Neki su govorili da su Guanči potomci Rimljana, koji su nepoznato kako su dospeli do ostrva, uopšte se ne zna odakle ova teorija. Neko drugi rekao je da Guanči potiču od nekog naroda u Africi koji se pobunio protiv Rimljana. Navodno ubili su rimskog pretora ili sudiju i onima koji nisu ubili su odsekli jezik da ne bi mogli nikome da govore u ustanku, stavili ih na brodove bez vesla i predali ih volji okeanskih talasa. Naprednija verzija je da je taj narod različitih nacionalnosti koji su se pridružili Quintu Sertoriju, rimskom generalu koji se pobunio protiv matične zemlje i pobegao u Španiju. Posle njegove smrti, plašeći se odmazde Rimljana, oni su pobegli na ostrva. Još jednu verziju koju pominje monah dao je Platon u Timeju. Nekada su Kanarska ostrva bila povezana sa afričkim kontinentom kao Sicilija i Italija, a posle strašne bure i kiša odvajaju se od kopna i dele se među sobom. Na njima su ostali ljudi koji su preživeli kataklizmu, ali nisu vladali navigacijom. To je uzgled jedan od razloga zašto živeći usred okeana ti ljudi nisu znali za brodove ili čamce i nisu imali komunikaciju između ostrva, a ribu su lovili sa obale. Starešine Guanča govorili su o 60 ljudi koji su došli na ostrvo Tenerife i sa njima je sve počelo. Ali od kuda su došli, oni ne znaju. I mnogi savremeni naučnici odnose se prema Guančima kao prema Berberima. Međutim, niko ne može ništa konkretno da kaže. Možda će doći vreme i naučnici će napraviti ozbiljnu analizu genetike mumija kojih je na ostrvu mnogo. Nisu sve njih uništili hrišćanski demoni tame. Činjenica je da kad su konkvistadori pričali u Evropi da ostrva imaju pećine u kojima je ponekad 300 do 1000 mumija, evropski naučnici su ih proglasili za čudovišta, plodom braka između đavola i ljudi i da stoga podležu uništenju. To je urađeno sa svojom pažnjom i odgovornošću. Pored toga, deo od mumija evropski alhemičari smatrali su važnim sastojkom u apotekarstvu i magičnim lekom sa svim njegovim posljedicama. Na sreću, varvari nisu mogli da unište sve. Prema Guančima, samo na Tenerifima je bilo oko 20 velikih pećina sa mumijama. Nađeno je i ukradeno ne više od polovine. Pa da napravimo ovu pauzu, pa da onda nastavimo kako su živeli Guanči. Nastavljamo gde smo stali, a to je kako su živeli Guanči, divlji potomci Anta, pre nego što su došli civilizatori iz katoličke Evrope. Verovatno mnogo bolje. Da. Evo šta je bilo moguće naći iz različitih španskih izvora, recimo o njihovom izgledu. Za Guanče je monah Alonso de Espinoza napisao da na severu Tenerifa žive ljudi bele kože, žene koje su lepe sa lepom plavom kosom. Na jugu ostrva su ljudi sa tamnijom kožom zbog činjenice da su skoro uvek išli skoro goli i preplanuli na suncu. On je takođe istakao njihovu izuzetnu fleksibilnost i fizičku snagu i veštinu vladanja telom, sa kojima se niko nije mogao takmičiti u Evropi. Kada su se takmičili sa njima belci u bacanju kamenja ili koplja, na primjer. Oni su imali ogromno kamenje sa kojim su trenirali svoju snagu i izdržljivost. Oni su ga podizali nad glave i spuštali ruke na traške unazad. Trčali su strmim planinskim stazama gde su drugi dok hodaju strahovali za izgubljenom stokom i lako izlačili zaglavljene na nepristupačnim mestima životinje. Još je više monaha iznenadila sposobnost Guanača da precizno izračunaju broj koza koje su isterali na ispašu bez otvaranja usta i ne pokazujući prstom prema njima. Također su znali svaku životinju, čak i ako su ih imali i na 1000. U borbu su išli goli, pokriveni samo kozjom kožom. Žene su također bile sa njima, nosile su im hranu i također umirale sa njima. Pobednici nikada nisu gubitnicima nanosili nikakvu štetu ženama, deci i starcima, čak ni muškarcima koji nisu bili ratnici. Dozvoljavali su im da se vrate u svoje domove. O poreklu Guanča je također govorio i pesnik Antonio de Viana. Kaže, oni su bili čestiti, pošteni i hrabri, kod njih se kombinuju sve najbolje osobine čovečanstva, velikodušnost, agilnost, hrabrost,
atletska snaga, čvrstina duše i tela, prijateljsko lice, radoznali um, revnostan patriotizam, ljubav prema slobodi. Da li ste možda prepoznali nešto od toga kod sebe? Jeste sigurno. A vidimo šta kaže o organizaciji društva kako su imali. Poznato je da su starosedeoci Kanarskih ostrva bili na nivou kamenog doba. Vatru su dobijali trenjem, zrna mleli kamenjem žrvnjem, oblačili se u ovčje i kozje kože, a sekire su pravili od obsidijana, tamnih vulkanskih stena. Međutim, organizacija njihovog društvenog života i zakona po kojima su oni živeli, kao i neka od znanja i veština, nisu bila na tom nivou, već su bila mnogo više. Inače, ljudi koji se bave kamenjem znaju da je obsidijan jedan od najboljih energetskih kamenja i preporučuju da svako ima svoj kamen od obsidijana za širenje pozitivne energije i privlačenje iste. Očigledno je katoličkim Špancima falilo tamo da su živeli obsidijana, jer bili su drugčije. Nisu znali za bolje i to je to. Njihovo društvo je bilo kastinsko i sastojalo se od 3 kaste. Znajućih, to je vedajućih, vojnika i seljaka. Predstavnicima viših kasti nije bilo dozvoljeno da se žene sa nižim. Ako nije, ajde to možemo da kažemo kao i nešto da je to posljedica iz Atlantide, koja je već tada razvila to kastinsko društvo. Da. Ako nije bilo kandidata za ženidbu iz njihove kaste, ženili su ili udavali svoju braću i sestre. Svako ostrvo je imalo svoje porodične odnose. Na primjer, na Gran Canariju dominirala je monogamija, a na Hieru poligamija. Lanzarote je usvojio poliandriju, a poliandrija to je žena sa 3 muškaraca, od kojih je svaki živao sa njom mjesec dana. Slobodno društvo, recimo. Kanarci su koristili trivijalne metode za kažnjavanje prestupa. Na primjer, za ubistvo oni su osuđivali na smrt ne samo počinioca, već i nekoga iz njegove porodice, verujući da je ubici mnogo teže da izgubi svoju suprugu, oca ili sina, nego da sam izgubi život. Stanovništvo ostrva u vreme kastiljanske invazije 1402. godine su činili na Gran Canariji između 35 i 40 hiljada ljudi, na Tenerifu između 30 i 35 hiljada, na La Palmi oko 4 hiljade, La Gomeri 2 hiljade, na El Hierru 1000, na Lanzarotu i Fuenteventureu ukupna populacija je bila od oko 900 starosedeoca. Sistem upravljanja na ostrvima nije bio složen, ali svako ostrvo je imalo svoje specifičnosti, tako je to bilo i na ostrvu Tenerife. Prema monahu de Espinozi, kod njih je bio čudan sistem nasleđivanja vlasti. Vlast Mensea, naime takozvanog vladara, ne prelazi sa oca na sina, već sljedećem bratu Mensea, ako ga ima naravno, uprkos činjenici da su imali svoju decu. Kada bi umro, vlast je prelazila na sljedećeg brata i tako dalje sve dok ima braće. U suprotnom, vlast bi se prosljeđivala najstarijem sinu prvog vladara. Ceremoniju, da tako kažemo, krunisanja vladara je pravio savet staraca pod nazivom Tagoror. On bi poljubio kost najstarijeg vladara, koja se pažljivo čuvala u porodici, umutana u njegovu sopstvenu kožu. Onda su u tom kosti dodirivali glavu i pleća budućeg vladara i svako ko je učestvovao na savetu je govorio: kunem se ovom kosti ovog dana da ste postali veliki. Nakon toga, oni izjavljuju narodu da imaju vladara, da će se proslaviti praznik u veselju celog ostrva, a na račun izabranog vladara i njegovih rođaka. Kada bi Mensej prelazio iz jednog mesta stanovanja u drugo, leti u planinama i tokom zime na obali, sa sobom je vodio starešine. Pred povorkom se nosilo koplje kao znak da ide kralj. Svi koji bi se našli na putu padali bi pred njim ničice i ustajući čistili su mu noge krajevima svoje odeće od ovčje kože koju su zvali Tamarako i ljubili ih. Mensej Tenerifa je bio jedini vladar ostrva do vladavine Tinerfa Velikog. Posle njegove smrti ostrvo je podeljeno između njegovih 9 sinova i unuka. Njihovi mali mensijati imali su svoje imena: Anaga, Tegeste, Takoronte, Taoro, Ikod, Daute, Adeha, Abona i Gimar. Vladanje Menseja se protezalo od obale do obroka centralnih planinskih venaca.
vrhovi grebena, uključujući vrh Teide vulkana, je zajednička zemlja koju su mogli da koriste pastiri svih mensejata leti, kada bi na obali izgorela trava i životinje nisu imale šta da jedu. To je posebno važno bilo za južne mensejate koji su se bavili isključivo uzgojem stoke, dok je klima dozvoljavala stanovnicima na severu da se više uključe u poljoprivredu i uzgaju pšenicu, ječam, krašak i pasulj. Iako su menseji bili nezavisni i bili vrhovni vladari svoje zemlje, jedan od njih, Taoro Mensej, je bio prvi među jednakima. Njegova predstavnica je bila u dolini Orotava u srcu Tenerifa, koji je igrala važnu ulogu u ratu protiv španskih osvajača. Ratnici Guanči su bili podređeni vojnom lideru koji se zvao Sigone, to je u stvari titula. Bili su naoružani sa drvenim kopljem i kamenjem, poliranim tako da imaju vrlo oštre ivice. Oni su savladali vještinu preciznog bacanja i pogađanja cilja. Također su koristili praćke. Oni su pokazali svoju snagu i junaštvo uništavanjem skoro u potpunosti kastiljanske ekspedicije 1494. godine na severu Tenerifa u selu Acentejo. Vojnici su tad išli u rat goli, iako su obično nosili svoje tamarkose. Na drugim ostrvima domorodci su nosili nekakve suknje napravljene od palminih vlakana. U zavisnosti od vremenskih prilika, vrste aktivnosti i društvenog statusa, Guanči su nosili herkos, to su cipele od svinjske kože. Huirmas, trake od kože koje su nosili kao rukave da zaštite svoje ruke. Guajkas, kožne helanke kojima su štitili noge i ahiko, kožni šorc. Samo bih pomenuo cipele od svinjske kože koje su oni zvali herkos, mi smo zvali kako opancima gumenim, ne gumenim nego svinjskim opancima. Znači tu postoji jedna dodirna tačka. O organizaciji društva na drugim ostrvima se malo zna. Fuerteventura je u vreme španske invazije bila podeljena na dva dela. Vođe zemlje nisu se slagali jedan sa drugim do te mere da su izgradili zid kojim su odvojili svoje države. Na Lanzaroteu su bila dva vladara. Na La Gomera 4, ostrvo San Miguel de la Palma je bilo podeljeno na 12 delova, Gran Canaria je podeljena na 10 Ganartematosa koji su se potom spojili u jednu državu. Iako je na Kanarskim ostrvima vladao patrijarhat, žene su igrale veoma važnu ulogu. Ako muškarac, Guanča, sretne ženu u pustinji, niko, bilo da je u pitanju i najhrabriji ratnik, ne bi se usudio da razbije tabu i prvi da se okrene prema njoj, ako ona to ne dozvoli. Na nekim ostrvima pravo nasljedstva je išlo sa majke na ćerku, a žena je bila garant prenosa vlasti. Dakle, na Gran Canarima još uvijek se sećaju vladarke Atidamane, koja je bila poznata po svojoj razboritosti i mudrosti, tako da je postala proročica ostrva. Nijedan rat, nijedno zaključenje mira, ni nagrađivanje, niti kazna nije mogla bez njenog suda. Većina vođa muškaraca plemenskog ostrva su joj zavideli na talentima i sa omalovažavanjem govorili o njoj i izbjegavali da je pridruže savjetu. To je inače ono stara ljudska priča, ako je neko u mom društvu nadaren, talentovan nečim, onda gledamo da ga svi nekako spustimo niže i da napravimo mržnju prema njemu. Ona je pokušala da to ignoriše, ali kada je stepen zanemarivanja i vulgarnosti dostigao vrhunac, ona se udala za jednog od vođa plemena, koji je dugo tražio njenu ruku, ubedila ga je da prikupi vojsku i svojoj volji su počinili sva plemena na ostrvu. Osim toga, Atidamana je svaki put išla ispred svojih vojnika i borila se pod jednakim uslovima sa vojnicima. Guanči žene su se tako žestoko borile na bojnom polju ili ohrabrivale i pomagale svojim muškarcima da su konkvistadori govorili o Amazonkama na ostrvu La Palma. Amazonke su Španci, konkvistadori, za njih su čuli i verovatno su bile poznate po celoj Evropi. Iz grčke legende, a zapravo to je teritorija današnje Srbije, Bugarske i Grčke, gde su postojale u neka davnija vremena žene koje su zvali Amazonke. Znači, to nema neke naše žene i danas može da se kaže da su Amazonke. Da, to nema nikakve veze s Južnom Amerikom i rekao Amazon. Ili su žene tada, ili su pričali legendu o Gasimari, princezi Janagi, koja je učestvovala u ubijanju onih koji su pokušali da se iskrcaju na obalu. Princeze i aristokrate zauzimaju važnu ulogu u kanarskim legendama koje govore o herojstvu.
Oni su više volili da skoče sa litice u okean nego da ih zarobe Evropljani. Ovaj ritual samoubistva, simbol ljubavi za slobodu, praktikovali su ne samo žene, već i muškarci kraljevske krvi uz uzvik vakaguare, što znači želim da umrem. Žene su se također javljale kao personifikacija vlasti i legitimiteta. Kada je ostrvo Gran Canaria priznalo novu vlast Španaca, onda je najmlađa ćerka posljednjeg vladara ostrva, Guanarteme, bila predata njima kao simbol legitimnosti nezavisnosti naroda. Žene Lanzarote i Fuerteventure igrale su skromniju ulogu. Njih su nudili kao znak gostoprimstva gostima i ženama je bilo prilično teško u vremenima gladi i prenaseljenosti, kada je broj ljudi prelazio određeni maksimum, a bilo je jasno da ih zemlja više ne može prehraniti na ostrvima La Palma i Gran Canaria. Praktikovali su onda žensko čadomorstvo i ubijali su sve novorođene devojčice sa izuzetkom prvenca i takve devojčice su odgajali kao produžiteljice roda. To su uslovi u kojima se živelo, pa je nešto moralo i da se preduzme. Da, imali su problem bukvalno sa prenaseljenošću. Sada da pređemo dalje, da vidimo kako su oni stvari živjeli, kakve su im bile kuće. Guanči selo je obično sastojalo od nekoliko pećina koje su se nalazile na okolnim obroncima. S obzirom na to da je ostrvo Tenerife vulkanskog porekla, pećina i tunela nastalih lavom ima dosta. Tako da su arheolozi otkrili veoma mali broj izgrađenih kuća na ostrvu. Ako pećine nisu bile dovoljne, oni su podizali male kolibe napravljene od kamena bez maltera i zatrpavali ih granama i lišćem. Najnaprednija izgradnja je bila na Gran Canariju. Kamene kuće iskopavali su u vulkanskom tlu, a zidove vladareve kuće su oblagali daskama, na kojima su crtali geometrijske motive, kao i na zidovima pećina. Na Tenerifima ulaz u pećinu su obično zatvarali sa velikim kamenom, ostavljajući prostor samo za ulaz i izlaz. Većinu vremena ostavljeni su provodili na otvorenom. Svakodnevni život, obrasci guančanskih žena koje su se bavile proizvodnjom različitih posuda od gline, čiji su oblici bili okrugli, ovalni, sa ili bez ručke, oni su ukrašavali sa jednostavnim geometrijskim šarama, krugovima, trouglovima, kvadratima, krstovima i simbolima sunca koje su nanosili pomoću takozvanog pintanderasa, to jest pečata od pečene gline i drveta veličine novčića sa ručicom. Pa dodao bih da su te forme, ti obrasci prisutni svuda u celom svetu gde su živeli beli ljudi, kako mi to kažemo, vedske tradicije. Znači takve obrasce i te forme su prihvatili Indijanci Severne i Južne Amerike. Takvi obrasci su postojali u Severnoj Africi gde su živeli beli ljudi svojevremeno, u celoj Aziji. Takvi obrasci su postojali ovde kod nas i u celoj Evropi. Da, geometrijski prosto ti crteži i šare, to možete da vidite bukvalno na svim mestima na planeti gde je bela rasa živela. Što je još jedan dokaz o nekada jedinstvenoj civilizaciji. Tako je. Iste alate i iste simbole su koristili Berberi Severne Afrike, Indijanci Meksika i Kolumbije za tetoviranje. Oni su također skupljali šumske plodove i biljke kao što su pinjola, paprat, mokan, ili su ubirali rodove ječma, pšenice, graška i pasulja. Muškarci su pripremali teren za sadnju koristeći plugove napravljene od goveđih rogova. Setvu su radile žene, a muškarci su bili odgovorni za proizvodnju oruđa i oružja. Šili su, isekli kamenje, obrađivali kamenje za mlevenje brašna i tako dalje. Muškarci su bili i pastiri ogromnih stada koza i ovaca. Oni su gajili posebnu rasu sa ravnom dlakom
i znali su svako svoju životinju, što je Evropljanima uvek bilo neobično. Pastiri su obrađivali kože ovaca i koza kamenim alatima i kostima i šili ih koristeći creva i tetive životinja i šili su ih praktično nekim tankim iglama. Smatralo se da je veoma korisno sredstvo tabona, vrlo oštar nož od obsidijana, vulkanskog stakla. Pastiri su muzli koze i tovili svinje. Hrana Guanča je bila veoma jednostavna i uprkos činjenici da su imali dosta stoke i mesa na njihovom stolu nije bilo svaki dan, naročito ne u nižim slojevima. Ali kada je bio praznik, oni su pripremali ovce, koze, pa čak i pse. Jedan od delikatesa je bilo jelo pod nazivom tamazanona, ječam kuvan sa mesom na masti. Glavni proizvod je bio mleko i do danas poznati kanarski gofio, to jest brašno napravljeno od prženih žitarica, pšenica, ječam i koren paprati. Svakodnevna hrana je bila slanina i sir, kao i šumski plodovi i korenje. Aj sada da pređemo na svečanosti, rituale i verovanja tih naroda. Na samom društvenom vrhu lestvice je bio vladar, Mensej. Posle njega su bili arhimenseji, koji je pravdao svoj status kroz porodične veze sa vladarom. Onda je dolazio kičos, to jest srednja klasa, a zatim ačikasana, to jest plebejci, kako bi Rimljani rekli, ili običan narod. Sve zemlje i sva stada su pripadali Menseju, koji ih je jednom godišnje raspoređivao među plemstvom, u skladu sa zaslugama svake porodice. Stoga Mensej je imao i ekonomsku ulogu raspodele bogatstava. S obzirom na činjenicu da su svi narodni festivali i ceremonije održavani o njegovom trošku. Na Tenerifama čini se nije bilo klase sveštenika, odnosno sveštenstva, i njihovu funkciju je obavljao vladar. Međutim, oni su imali guanijamene. Izvinite me što čitam ovako, prosto teško su izgovorljive neke reči. Teško se i čitaju. Teško se i čitaju. To jest neku vrstu proroka koji je uživao veliko poštovanje i divljanje. Velike odluke koje utiču na ceo Mensejat donosile su se u okviru saveta staraca. Oni su se skupljali na posebnom mestu u blizini svetokamenja i drveća, gde su u krug smeštana kamena sedišta. Jedno od tih drveća je bila drasena, to jest zmajevo drvo ili drakena, zmajevo drvo koje živi nekoliko stotina godina, a njegov sok ima lekovita svojstva. Guanči su verovali u vrhovnog boga Sunce, koji imalo nekoliko imena. Nebesa, veliki bog, držitelj neba i zemlje. Oni su takođe obožavali boginju majku držatelja neba, zemlje ili čuvarku zakona života. Nju je hrišćanstvo brzo prekvalifikovalo u Devicu Mariju, izmišljajući priču o pronalaženju drvene statue domorodaca. Takođe, Guanči su imali zlog boga, Guajota, koje su hrišćani naravno nazvali đavolom. On je živeo na vrhu planine Teide i mogao je da se pretvori u psa noću. Sastanak sa njim se smatrao opasnim. Pored obožavanja tih bogova, Guanči su praktikovali uglavnom prirodno mnogoboštvo. Ostavljali su ponude za duhove prirode na stenama i u pećinama i na drugim javnim mestima kako bi ih umirili i tražili pomoć. U svakoj porodici je bilo glinjenih figura i idola kojima su se klanjali članovi porodice, moleći se za dobar prinos, zdravlje ljudi i životinja i tako dalje.
Isto tako na svim ostrvima su postojala sveta mesta, kao što su planine i stene, za koje su Guanči smatrali da drže nebo i zemlju u ravnoteži. Na Tenerifima planina Teide je uvek bila od izuzetne važnosti u ovom kultu. Na ostrvu je bio rasprostranjen kult predaka, koji je izražen u mumificiranju mrtvih i njihovom čuvanju u pećinama grobljima. Sad, na Tenerifama Guanči su imali 4 glavne ceremonije. Ceremoniju proglašenja novog menseja, ritual sprovođen u vreme suša, a druga 2 su rituali koji su bili godišnji. To je novogodišnji praznik u proleće i veliki festival žetve. Proglašenje novog meseja je ritual blagoslavljenja novog vladara, čuvara kostiju predaka, a već je pomenut složeni sistem nasleđivanja. Ritual dozivanja kiša. Tokom suše celo selo je postilo, uzdržavalo se od plesa i drugih zabava. Organizovali su povorku sa stokom i išli na brdo. Tamo bi odvojili kozliće i jaganjce od majki. Svi su plakali i vrištali dok su obezumljene životinje blejele. Oni su verovali da će se bogovi smilovati ljudima i stoci i pustiti kišu. Neka od ovih brda su još nazivali bailadero ili baladero, od španskog glagora balar blejati, a možda i bailar igrati. Novogodišnji praznik se praznovao u vreme krajem aprila, jer Guanči su koristili lunarni kalendar. Početkom maja se poklapala godina sa prolećnim festivalom, tada je novi okot domaće stoke ulazio u punu snagu i nova godina je slavljena kao uz praznik, uz plesove i sportsko događanje. I 4. praznik, praznik žrtve. Najveći godišnji događaj je bio festival žetve koji se slavio između jula i avgusta. Svi ratovi i sukobi između različitih mensejata bi se zaustavili, a sveto primirje stupalo na snagu, tako da bi ljudi mogli slobodno da prisustvuju gozbama, plesovima i takmičenjima. Mensej je imao ulogu preraspodele bogatstva, podele hrane za sve tokom takmičenja svečanosti. Izvini Duki, samo da dodam, evo šta je bilo slično kod nas nekada sa tim narodima, znači i kod nas se nekada slavila Nova godina otprilike na Đurđevdan. Znači taj prolećni datum kada stasava, da kažemo, stasavaju jaganci i druga stoka i kada počinje leto, kada je bilo vreme rađanja nove godine. Da, to se poklapa i sa Guančima. To opet govorimo o nekada jedinstvenoj civilizaciji. O nekada jedinstvenoj civilizaciji. Mada naravno i ti Guanči nisu bili sasvim svetla civilizacija, kao što možemo da vidimo ovde, da su imali one neke svoje minuse, da su poštovali lunarni kalendar i tako dalje, ali opet neke zajedničke crte i tu i kod nas i na drugim mestima na planeti možemo da nađemo. Ali kao što smo ranije pričali, posle velikih kataklizmi ostalo je svesno stanovništvo. Manje svesno stanovništvo negde sakriveno, pa te prve neke generacije posle tih velikih kataklizmi još su nešto i pamtile, ali onda one naredne generacije koje su rasle u nekoj primitivnoj sredini gde je sve bilo uništeno, one su jednostavno degradirale i padale niže i duhovno, svakako. Sad, tokom festivala ljudi su ukrašavali sebe cvećem, lišćem i granama. Organizovalo se važno sportsko takmičenje za testiranje fizičkih sposobnosti. Ljudi su se takmičili u trčanju, skakanju, penjanju na stene, bacanju i izbegavanju koplja, u borbi prsa u prsa sa štapovima i tako dalje. Praktikovali su oblik borbe sličan onome koji je popularno poznat kao grčko-rimski i koji je nekoliko vekova kasnije još uvek živ u ostrvima, poznat kao kanarsko rvanje, luča kanarija. Ono se sastoji u bacanju protivnika na zemlju ili van određenog područja. Još su žive neverovatne veštine Guanča pastira. Na Kanarskim ostrvima se i dalje praktikuju kao prosta fizička aktivnost, takozvani skok pastira, el salto del pastor. Guanči su ga koristili za prevazilaženje teških ili opasnih zona, slivnika, jaruga ili strmih padina. Da bi to uradili, morali su da imaju pouzdane motke dužine 3-4 metra sa zaoštrenim krajem i istrenirano telo. Tehnika skoka je bila jednostavna,
a oštrim krajem motke upirali su na mesto gde su nameravali da skoče, držali štap pod pravim uglom i polako skliznuli na zemlju. Guanči su imali malo muzičkih instrumenta, štapiće koji su udarali jedni u druge, školjke, kamenčiće u glimenim posudama i rukama. Međutim, oni su voleli da igraju i pevaju. Jedan guanči ples se još uvek pleše na Kanarskim ostrvima pod nazivom Taharaste. Drugi guanči ples je postao poznat u 16. veku kad je unapređena verzija postala moderna na svim evropskim dvorovima pod nazivom El Canario. Kada guanči umre, posebno ako je iz plemićke porodice, počinje dug period žalosti i priprema za zagrobni život. Hroničari su zapisali da oni veruju da postoje drugi život posle smrti, a da zli duh ljudi živi u planini Teide, dok duhovi dobrih ljudi žive u oblasti Agere, rajskoj dolini koja se nalazi na mestu današnjeg grada La Laguna. Međutim, to je sada oslikano hrišćanskom vizijom zagrobnog života. Guanče su podvrgli po procesu indoktrinacije od strane hrišćanskih misionara kad je počeo bar jedan vek pre nego je taj narod konačno pokoren. Drevni ritual se sastojao u uklanjanju unutrašnjih organa iz tela mrtvog menseja koji su se stavljali u korpu. Mladi dobrovoljac je zatim žurio na vrh litice mora sa korpom. Pre nego što bi počinio ritualno samoubistvo, mladiću bi bile predate poruke za mrtve, vesti o nekoj porodici, o tome kako se uvećao broj stoke, o zdravlju prijatelja i rođaka. Ovaj mladić je bio kurir između dva sveta, živih i sveta mrtvih. Uprkos činjenici da o predstavi smrti Guanča nije ništa poznato, nema sumnje da su imali svoj jedinstven i bez sumnje dobro formiran pojam zagrobnog života za koji su pažljivo pripremali tela svojih mrtvih. Izvini, Duki, samo da se ubacim, evo, možemo ovde da poučemo paralelu sa stanovništvom starog Egipta. Mumificiranje, svet živih, svet mrtvih. Kada Guanči umre, njegovo se telo pažljivo opere, raseče, uklone iznutrice, opere iznutra slanom vodom i trlja iz dana u dan mastima pripremljenim od različitih biljaka i minerala, čiji je tačan recept sada nepoznat, ali se zna da su koristili ovčiju mast, borovu smolu i fino seckani plavac, sok od zmajevog drveta koji ima konzervirajuće svojstva. Telo su ostavljali na suncu nekoliko nedelja dok se potpuno ne osuši, čime postaje mumija. Tokom ovog dugog procesa porodice i prijatelji su nastavljali da žale. Kada je spremna, mumiju su umotavali u ovčiju kožu, bojili ili ocrtavali tako da se kasnije može identifikovati. Kožu su šili tako da formira tesan kožuh. Konačno, telo su ostavljali u pećinu koja je služila kao porodična grobnica, podignuto iznad zemlje daskama. Ponude su postavljali pored tela, nakit, ogrlice od perli i gline, svinjske zube, grančariju, školjke i koplja. Ako je mrtvac bio mensej, oni su ga sahranjivali sa njegovim skiptarom koji simbolizuje njegovu vrhovnu vlast. Obzirom na to da se u pećinama zadržavala konstantna temperatura, mumije su se dobro očuvale do danas. Dostupne su za izučavanje u Muzeju prirode i čoveka na Tenerifima, u Nacionalnom muzeju za antropologiju u Madridu. Zagonetka Guanča nikad nije rešena, kako su belci, odsečeni od celog sveta ogromnim okeanom, stekli znanja o mumicifiranju koje su imali samo Inke i Egipćani. Ali zato je bilo moguće saznati šta je zajedničko između Egipćana i Inka. Sve u svemu, i jedni i drugi bili su naslednici drevne civilizacije imperije Anta. Tako su i Guanči njihovi naslednici, iako potpuno divlji. Još jedna misterija su piramide Guanča. One se nalaze na ostrvu Tenerife u gradu Guimar. Do danas je preživelo 6 od 9 piramida. Ovu zagonetku je pokušavalo da reši poznati norveški istraživač i naučnik, antropolog Thor Heyerdahl. Počeo je da kopa, otkrio da su piramide strogo usmerene ka suncu. Jedna linija piramida poklapa se sa linijom zimskog solsticija, a druga letnjeg. Takođe, njegovim naporima je stvoren etnografski park piramide Guimara, ali to je sve što je mogao. Zagonetku Guanči piramida nikad nije rešio, iako je bio siguran da su Guanči došli iz nepoznate, veoma napredne drevne civilizacije. A pre nego što odemo na pauzu, sada samo da se osvrnem na to da evo i ovde se pojavljaju piramide, znači opisuju kako su relativno prosto živjeli ti ljudi i kako su imali relativno prosta
oruđa, a sad odjednom piramide. Znači da su piramide gradili deo jedne iste civilizacije koje su gradili ljudi sa mnogo većim nivom znači znanja i tehnologije nego ti kojima se pripisuju piramide. Ja bih dodao što sam od jedne drugarice skoro čuo kad smo nešto pričali o piramidama i o tom obliku. Pa mi u Srbiji od uvek smo gradili tako kuće sa krovom na 4 vode, ali tako? Da. Sad, ono što je njoj privuklo pažnju bio je piramida ćeramida. No, ima neke logike u tome. Da, interesantno. Serbon. Nastavljamo. Sada ćemo malo da pričamo o tome kako su ih osvojili Španci. Kako su se upoznali sa Evropljanima. Kako se usrećili posle toga. Da, kako su se usrećili. I poznato je da se upoznavanje Guanča sa Evropljanima završilo poprilično tužno. Nestali su sa lica zemlje, Evropljani su lagano delovali, kao što deluju inače svih ovih milijuma te tamne sila lagano, ali vrlo uporno. Starosedioci ostrva nisu imale nikakve šanse. Cela evropska takozvana civilizacija u ime Španije i Portugala, kao i katoličke crkve. Opet, naravno, kako bez nje. Sa svim svojim akumuliranim iskustvima osvajanja i uništavanja naroda, koristeći stare vekovima testirane načine, kao što su korišćenje hrišćanske religije kao socijalnog oružja, metodu zavadi pa vladaj, oružane intervencije i tako dalje. Put na Kanarska ostrva 1312. godine je preduzeo dženovljanin kapetan Lanceroto Maločelo kada je tražio braću Vandina i Ugolina Vivaldije, koji su se našli na Kanarskim ostrvima 20 godina pre toga na putu za Indiju. On je bio zaslužan za ponovo otkrivanje Kanara. Braću nije našao, ali je ostao na ostrvu Titirangakat, koje je kasnije nazvano njegovim imenom Lanzarote. Šta je i kako on radio tamo nije nam poznato, ali su starosedeoci ostrva bili revoltirani i zbog nečega oni su ga proterali sa ostrva. Baš čudno. Posle 30 godina, 1341. na Kanarska ostrva su organizovali ekspediciju Florentinci, a čini se da je ona bila finansirana od strane portugalskog kralja Alfonsa IV, što je kasnije postala osnova za portugalske zahteve na posjedovanje tih ostrva. Florentinci su proučili arhipelag, poveli sa sobom 4 domorodca, ona koje su bila zarobili, koje su im doplivali, i vratili se u Evropu posle skoro pola godine. Godinu dana kasnije, 1342. godine, sa Majorke na Kanarska ostrva su otišle još 2 ekspedicije, ali ovog puta na ostrva su pošli i španski trgovci. Katolička crkva je takođe zadrhtala od želje za moći posjedovanjem i odlučila da stavi svoje šape na ostrva. 1344. godine Louis de la Cerda, grof Clermona, admiral Francuske, koji je tada bio francuski ambasador pri papskom sudu u Avignonu, predložio je papi Klimentu VI za uzimanje ostrva i preobraćanje starosedeoca u hrišćanstvo. Uvek su imali takve ideje. Papa je odmah izdao bulu u kojoj je darovao ostrva de la Cerdi, a 1345. godine još jednu u kojoj je izložio planove za krstaški rat i obećao svim učesnicima zadovoljenje. Izvini, dole što te prekidam, ali kako plemenita ideja. Papa je delio tuđa ostrva nekome, da vidiš, i izdao dozvolu za pljačku i za krstaški pohod. Da, i nagradu za to. Znači, dobit ćete nagradu ako odete, pobijete nedužne ljude koje ste tako, eto, slučajno naletili na njih i donesete neko blago i nama. I vi imat ćete pravo. Zanimljivo je, pošto generalno gledano krstaški ratovi su pravljeni da bi se od nevernika povratile hrišćanske relikvije i hrišćanski posedi. Zašto je krstaški rat napravljen? Da bi se osvojio jedan nepoznat teren sa nepoznatom kulturom. Znači, jednostavno vrlo neuljudna akcija.
Ne znam da li su možda očekivali da će na Kanarskim ostrvima naći neki Jerusalim koji treba da se oslobodi. Verovatno. Da bi se finansirao i pripremio taj pohod, Papa je ljubazno dozvolio iberijskim monasima da ovaj posao odrade. A tu su bili i Portugalci koji su bili zabrinuti za njihovo pravo na Kanarska ostrva. I u principu do krstaškog rata tada u tom trenutku protiv Guanča nije došlo. Međutim, ekonomski prodor na Kanare španskih trgovaca, kojima su pored vredne boje Kanarskih ostrva od lišaja rocela tinctoria, koja omogućava da se dobije stabilna i duboka ljubičasta boja kao i druge boje od smole zmajevog drveta, bili potrebni i robovi za evropsko tržište. I to je učinilo svoje. Tada su bile organizirane ekspedicije u 3 navrata. Crkvenjanci su također želeli da se pridruže i 1351. godine Papa Kliment VI je organizuo ekspediciju za dolazak na Kanarska ostrva 12 franjevačkih misionara za krštenje starosedelaca. Da li je uspeo u tome, to je ostalo nepoznato. Kao što se ne zna da li je sveštenicima biskupa Barcelone i Tortosa uspelo da obavljaju službu na Kanarskim ostrvima na lokalnim jezicima, kao što je Papa Urban VI govorio u svojoj buli iz 1369. godine. Međutim, poznato da je 13 hrišćanskih sveštenika koje je poslao Papa Urban VI za novac Pedra IV. Aragonskog propovedalo na Kanarskim ostrvima 7 godina i da su bili ubijeni tokom ustanka starosedeoca 1391. godine. Znači oni su na račun za novac propovedovali, ali eto, iz nekog razloga teško mi je da shvatim kog, na kraju su bili ubijeni. Vjerovatno su i mnogo voleli. Vjerovatno su dosta dobra doneli. Da. Ukupno od 1352. do 1386. godine bilo je, ili je barem planirano, najmanje 5 misionarskih ekspedicija. Portugalci su također želeli ostrva samo za sebe. Ignorisali su bulu 1344. godine, a 1370. godine kralj Portugala, Fernando I, je darovao ostrva Lanzarotu i Gomeru izvesnom Lancarote da Franquija, koji je pokušao da osvoji ostrva i sukobio se tamo sa Guančima i Kastiljancima. Interesantno, darovana su mu ostrva, poklonjena su mu, a da bi svoj poklon uspeo da realizuje, on je morao da pobije one čiji su u stvari bila ta ostrva. Morao da pobije one čiji su ostrva već bila. Ali već je bila isplanirana informacijna obrada starosedeoca. Oni su otrovali hrišćanstvom Guanče i polako, ali sigurno od 1402. do 1496. godine ostrvima su zadominirali stranci iz Evrope. 1402. godine francuski baron Jean de Béthencourt, vlasnik tekstilne proizvodnje i proizvodnje boja, isposlao je od kastiljanskog kralja Enriquea III. Da mu omogući osvajanje Kanarskih ostrva, zašto bi zasluge pripale kralju. Vođ Mahos, tako su sebe nazivali stanovnici ovog ostrva, Gadarfija, nisu mogli da pobede osvajače i 1404. godine ostrvo je palo u ruke Normandijaca. Koristeći Lanzarota kao osnovu, Béthencourt je počeo osvajanje sljedećeg ostrva, Fuerteventure, koje je osvojio godinu dana kasnije. Istovremeno je osvojeno i ostrvo Hierro. Nastanjivali su ga starosedeoci, Bimbačesi, koji nisu pružali otpor i koji su prodati kao robovi, a ostrvo su naselili doseljenici iz Kastilje i Normandije. 1412. godine Jean de Béthencourt zauvek se vratio u Normandiju, a na svoje mjesto je postavio svog rođaka Masio de Béthencourta, koji je prodao svoje vladanje i pravo na osvajanje preostalih ostrva Špancu Enrique Perezu de Guzmanu. Ja ne razumijem šta je to, mislim, feudalizam, kapitalizam, mislim, robovlasništvo, uopšte mi nije jasno, mislim, ja prodajem svoje pravo na osvajanje, prodajem svoje pravo na vladanje nekom, mislim... Papa prvo prodaje nekom pravo na osvajanje teritorije, pa onda taj prodaje nekom drugom, pa onda taj ubija starosedeoce, pa onda ovaj porobljava, pa opet prodaje nekom trećem i tako. Sve u duhu Hrista. Apsolutno. Pa katoličanstva, pa ako ćemo već, mislimo nešto o tome, ja neko mislim da njima, katolicima nije ono Hrist, nego Devica Marija, tako da ne prepoznajem ih kao takve, znaš. I kao rezultat svega toga, prava na ostrve i njihovo osvajanje, što je najzanimljivije, promenilo je nekoliko vlasnika.
Samo da se ogradim, znači Hrist je bio zaista vesnik ljubavi i pravih vrednosti, ali je katolička crkva unela nemir svojim ponašanjem od ranih dana srednjeg veka i naročito to širenje na agresivan način i preprodavanje koje čega u Hristovo ime svakako nije ono što je krasilo Hrista. Banalizovala je tu ideju i napravila je od nje nešto potpuno drugačije. Sad, postojalo je još 3 neosvojena ostrva. Najveće Gran Canario, Tenerife i La Palma. A kožom neubijenog medveda, to jest pravom da ih osvoje, prosvetljeni Evropljani trguju u potpunosti najmanje 50 godina pre njihovog osvajanja. 50 godina su oni trgovali tim ostrvima, a nisu ih osvojili. Prosto je nebulozno, mislim, šta su oni sve imali u svojim glavama. Šta da se radi, to je takozvano biblijsko obrazovanje njihovo je stvarno učinilo svoje. I tu vidimo primjer Boga koji je obećao izabranom narodu tu zemlju na kojoj su živjeli i radili drugi ljudi. I to je jako inspirisalo evropske supermene koji su tražili da popune tržišta svežom, visokom, plavokosom i plavookom robom. Na kraju, pravo na osvajanje ova 3 ostrva ustupljeno je kralju Kastilje. A onda je počela druga faza osvajanja Kanara, kraljevska. Za razliku od prve koja je bila plemenita, kada su ovaj slučaj vodile kraljevske ličnosti, takozvani katolički kraljevi Fernando II od Aragona i Izabela I od Kastilje. Samo bih dodao vezano za tu čuvenu Izabelu o kojoj trenutno ide serija na RTS-u, da je to ona ista o kojoj smo lepo naveli podatke da se hvalila, da se u životu okupala samo 2 puta prilikom rođenja i kada se udala, i da ova serija koja se prikazuje na RTS-u nije ništa drugo nego jedna velika maštarija i drastično ulepšavanje onoga što je bila stvarnost u tim vremenima. Apsolutno, ja čak nisam imao živaca ni da gledam tu seriju na Dobro, RTS-u. ali nemojte da ste takvi, treba da poštujete umetničku slobodu nekoga ko želi da ulepša neku prethodnu stvarnost koja nije bila. Tamo su je prikazivali, u toj seriji prikazivaju očešljenu, dotranu, pametnu, inteligentnu, da je ona bila vrhunski vladalac koji je donosio neverovatno pametne odluke, u stvari ona je bila, uopšte nije bila trenirana za tako nešto. 2 brata, jedan je valjda umro, nekako drugi je ubijen, što je čudno. I sad ona koja je bila trenirana da bude švalja, odjednom postaje vrhunski vladar. Prosto nevjerovatno. Strateg, kraljica, osvajačica ogromnih teritorija, novih naroda i tako dalje. Žena koja se 2 puta kopala u životu. Ali dobro. Idemo dalje. 1474. godine na presto kraljevstva Kastilje došla Izabela. To je ovo što smo malo prepomenuli. Imala je 23 godina. I što smo sad lepo pričali o njoj, lepo stvari. Znači, u 23. godini se prvi put okupala, od kojih je, sorry, 5 već bila udata za svog brata. Sad ne znamo da li se prvi put okupala kad je bila udata za brata ili ovo sad u 23. godini, ali nebitno, to nije toliko važno za ovu temu. Znači, bila je već udata za svog brata, pazite, udata za brata, naslednika kraljevstva Aragon Fernanda II. Ta Izabela, koja je utvrdila 1478. godine inkviziciju, kao vatreni katolik, ponosno se hvalila time da se 2 puta okupala u svom životu. To smo već rekli. Ja mislim da bi o tome mogao govorim danima, ponavljam. Da. Ali ajde još jednom da ponovimo, na dan rođenja i na dan venčanja. A bila je udata za brata jedno vreme. Dobro. Koji je misteriozno umro. Da. Verovatno od prijatnosti mirisa. A možda i on lepo mirisao, pa su se uklapali. Bili su u harmoniji. Da. Uprko svoje mladosti, Izabela je počinila sebi i druga španska kraljevstva, odnosno pokrajine, i dovela je do kraja skoro 800 godina Renkokvistu, to jest osvajanje Iberijskog poluostrva od Mavara. Znači, uspela je da se reši Mavara. 1492. godine
palo je posljednje uporište, Granadski emirat. Paralelno sa osvajanjem na kopnu, samo 4 godine nakon dolaska na presto, Izabela je poslala oružanu ekspediciju na Kanarska ostrva i od 1478. godine do 1496. godine potpuno je preuzela finansiranje i osvajanje Kanarskih ostrva. Razlog tako upornog Izabelinog nastojanja u roku 20 godina da osvoji 3 preostala ostrva arhipelaga je sljedeći. Planirala je da uspostavi još jednu bazu za osvajanje Maroka, na kojoj su ona i njen muž vjerovali da imaju pravo. Kao nasljednici Vizigotske imperije, koja je bila neka vrsta nasljednika Rimske imperije. Prva baza za osvajanje Maroka bio je Gibraltar. Nakon toga i na drugoj njegovoj obali i zatim preko puta sa Kanarskih ostrva, oni su planirali da Maroko uklješte. Zato je Izabeli bio potreban severozapad Afrike. Zašto je Izabeli bio potreban severozapad Afrike, a naročito Maroko? Smatra se da je ona htjela da reši tu nekoliko problema. Pod 1, istorijske probleme, da povrati vlast na teritorijama koje su nekad bile počinjene Vizigotskom kralju. Pod 2, strateške probleme, da osigura bezbednost celog Iberijskog poluostrva. Pod 3, religijske probleme, za vraćanje katoličke vere u bivše hrišćanske zemlje koje su pale pod uticajem islama. I pod 4, političke probleme, da utvrdi dominaciju Kastilje nad zapadnim Mediteranom i Severnom Afrikom. I istoričari se trude da nas ubede u to da je sve to planirano u glavi 27-godišnje žene, koja nikad nije razmatrana kao nasljednik, jer je pored sebe imala još 2 brata. A i okupala se samo 2 puta. Ali to je već... volela je more, volela je Kanarska ostrva, verovatno. To je već preporuka za vladanje, čak 2 puta. Da, 2 puta kad se neko okupa, onda bar kralj mora da postane. Manje od toga bila bi nepravda. Svoje detinjstvo je provela daleko od dvora, a pošto nije bila spremna da vlada, ona je bila prilično slabog obrazovanja. Mogla je samo da čita i piše i bila je iskusna i strasna vezilja. Kažu da su je posle obrazovali kako bi popunila praznine u obrazovanju. Pa to je možda trajalo nekoliko decenija, to popunjavanje praznina, koliko je veliko bilo. Da, možda. Znači možda je obrazovana kasnije. Ali možemo reći da kuvarica, u ovom slučaju vezilja, verovatno neće moći da upravlja državom, da razvija dugoročne planove za konsolidaciju zemlje, vojnu invaziju i osvajanje teritorija ili za rešavanje više globalnih izazova. Evo, ovo sve kako smo opisali, znači dolazimo do istog onog što se dešava u celokupnoj ljudskoj istoriji i što se dešava i danas. Evo, što možemo da vidimo i osetimo i na svojoj koži, znači da neko postavlja marionete u prvi plan i onda vlada iz senke. A to se dešava i danas? Dešava se i danas i to svuda. Nećemo ništa pominjamo. Tako, ali ima to. Po ovoj planeti ima puno država gde se tako radi. Njena snaga i karakter ličnosti u javnosti nisu bili poznati, kao ni ko je razvio ove strateške planove. Kao John Dee, savjetnik engleske kraljice Elizabete I, alhemičar, astronom, kabalist, agent anđela i autor koncepta Zelene imperije, u koju je uključivao Englesku, Severnu Ameriku i Rusiju. Glavni razlozi za osvajanje Kanarskih ostrva mogu biti i sasvim drugačiji. Nemojmo zaboraviti da je to 15. vek, usred noći Svaroga. Iberijsko poluostrvo je najveći granični deo velikog Sloveno-Arijevskog carstva i samim tim ono je među prvim podvrgnuto osvajanju mračnih sila, koje se polako, ali sigurno kreću kao istoku i polako grizu na male komade od njega. A katolička crkva, na čijem čelu su uvek bili crni magovi i čarobnjaci, je bila glavni mozak i glavni pokretač ovih procesa. Ajde da se vratimo sudbini posljednjih slobodnih Kanarskih ostrva, Gran Canaria, La Palma i Tenerife.
Prvo ostrvo koje je pretrpelo osvajanje bilo je ostrvo Gran Canaria. Kastiljani su poslali tamo trupe pod vođstvom kapetana Juana Rejona Aragon, koji je regrutovao 600 ljudi, bio opremljen sa 3 broda i 1478. godine otplovio je na ostrvo zajedno sa monahom Bermudesom, predstavnikom biskupa Lanzarote, koji je finansirao ekspediciju. Za osvajanje ostrva bilo je potrebno 5 godina. Tamarotesi, starosedeoci Gran Canarije, žestoko su se branili i uprkos činjenici da su Španci uspeli da osvoje sever ostrva, nisu uspeli da napreduju dalje, jer radne snage i zaliha nije bilo dovoljno, a kapetan i monah su počeli da se prepiru između sebe. Oko čega su se konkvistadori i Sveti Otac svađali ostalo je nepoznato, ali svađa je bila takva da je zahvatila celu vojnu kompaniju i stigla do kraljevih ušiju. Kao rezultat toga na ostrvu je poslan novi guverner, kršteni Jevrijin iz Sevilje, Pedro de Algaba. On je bez mnogo razmišljanja Rejonu okovao u lance i poslao na kopno. Rejona je dokazao svoju nevernost na Kastiljanskom sudu i vratio se s pojačanjima i uputstvima na ostrvo, gdje je lišio Seviljca glave, a monaha poslao sa ostrva poniženog i zatim se preselio na La Gomeru. Međutim, tamošnji glavni osvajač Hernan Peraza i stari rival Rejone je okovao u lance neuspelog guvernera Gran Canarije i generalnog konfistadora La Palme i Tenerifa. 1481. godine kastilski kraljevi poslali su na Gran Canariju general kapetana Pedra de Vera. Pametan i iskusan vojnik, ali se razlikovao prekomjernom okrutnošću. De Vera je osvojio Gran Canariju 1483. godine. U tome pomogla mu je velika grupa krštenih stanovnika La Gomere, koji je vodio počasni Kanarac koji je osvojio ostrva 1444. godine, španski plemić Diego Herrera. U bici kod Arucase u leto 1481. godine je ubijen vođa jednog od 2 kraljevstva Gran Canaria, Doramas. Uprkos činjenici da je došao sa dna, zahvaljujući talentu vojnom i hrabrosti, probio se do vrha društva Gran Canarije i bio je žestoki zagovornik otpora okupatora. Protiv Grand Kanarijaca je poslata konjica, Kastiljanci su bili naoružani arbaletama i arkebuzama. Na strani starosedelaca je bilo odlično poznavanje terena, sposobnost da se bore nestandardno i shvatanje da brane svoju otadžbinu. Uprkos prednosti Kastiljana u oružju, prednost je bila na strani Doramasovih vojnika. O njemu su nastajale legende. Porazio je Juana de Osea iz Kordobe, ali konkvistadori nisu želeli da prihvate ovaj rezultat i napali su ga. Oni su uspeli da ga ubodu u leđa kopljem, ali je uspeo da ih otera, a drugo koplje koje je bacio sam de Vera ga je pogodio u rebra i Doramas nije preživeo. Uspeo je samo da mu kaže: nisi ti ubio mene, već ovaj izdajnički pas koji me napao sa leđa. De Vera je naredio da odseku glavu leša, stavio na kolac i izložio u novonastaloj tvrđavi. Kako plemenito i viteško ponašanje. Da, a posle kaže da su to samo Turci radili. Ili ovaj, kako se zove, rumunski Drakula. Da, kao to njegov izum, mislim. Jel? Da. Svašta. Vođa Galdara drugog kraljevstva ostrva, Temisor Semidian, bio je zarobljen, što je poslužilo kao odlučujući faktor u pobedi konfistadora. Poslat je u Kastilju, gde je kršten pod imenom Fernando Guanarteme, a posle potpisivanja sporazuma sa kraljem postao je odan i vredan saveznik Kastiljana, ali otpor nije oslabio. Delo Doramasa je produžila princeza Gajormina Semidan, rođaka Temisora i drugog vojnog vođe Bentehija, možda njegovog nećaka i plemenskog šamana Faisana. Oni su se povukli u planine i vodili borbe 23. aprila 1483. godine. Temisor Semidan ih je ubedio da se predaju kako bi se izbjegla smrt među sunarodnicima. Gajarmina je odlučila da se predaju, što se i desilo 29. aprila 1483. godine u tvrđavi Ansite. Nakon toga ona je krštena i venčala se za kabaljera Hernanda de Guzmana. Bentehi je istog dana skočio sa litice uzvikujući Atis Terpi, što može da znači za domovinu ili sloboda. Šaman je takođe izvršio samoubistvo.
Tako sad smo vidjeli kako je završeno osvajanje Gran Canaria. Sporovi o položaju naslednog vođe Tenisora Semidana idu od tada. Neki ga smatraju izdajnikom svoga naroda, drugi mudrim liderom koji u bezizlaznoj situaciji pokušao da sačuva živote svojih ljudi. Uglavnom to je sudbina takvih ljudi koji su morali da donose teške odluke. Nažalost, on nije mogao da zna da im hrišćani evropski osvajači neće dati da prežive. Danas to znamo, tako da moramo biti svesni toga. Oni koji nisu umrli sa oružjem u rukama, nestali su u ropstvu od pretjeranog rada ili su umrli od evropskih bolesti na koje nisu bili imuni ili su se asimilovali. To je ono što se dogodilo sa stanovništvom Centralne i Južne Amerike koju je otkrio Kolumbe. Po znacima navoda otkrio. Također uz pomoć katoličkih kraljeva. I opet kakva slučajnost da je i tu 3/4 stanovništva pokošeno iz istih razloga. Ali vratimo se na Kanarska ostrva. Nakon 5 godina na La Gomeri je bio veliki ustanak protiv despotizma kastiljanskog guvernera Helena Peraza. Njega je uhvatio ratnik po imenu Hata Kuperče i odsekao mu glavu, a kuću za posao. Na Gomeru je odmah došao guverner Gran Canarije De Vera. Pobunjenici su utočište našli u planinama. De Vera je upozorio da oni koji ne dođu na sahranu Peraza bit će isečeni, a oni koji dođu njima će biti oprošteno. Međutim, ubio je jedne i druge. Divlji, ali u skladu sa kodeksom časti, domoroci nisu predvideli da se plemeniti gospodar neće držati svoje reči. Šta više, on je naredio ubijenje svih muškaraca preko 15 godina starosti. Oni su mučeni, davljeni, obešeni i desetkovani. Žene i deca su prodati u roblje. 1492. je došlo na red sljedeće ostrvo kanarskog arhipelaga La Palma. Kraljevi su dali pravo na osvajanje kapetan generalu kastilske mornarice Alonso Fernandez de Lugo. U slučaju osvajanja ostrva tokom tekuće godine, on mu je obećao dostojnu nagradu, 1/5 zatvorenika, od kojih su neki rentirani i za 700.000 maravedijasa, a to je bila španska valuta i dolazi iz zlatnog dinara, nastala u Španiji između 11. i 14. veka i nazvana je u čast mauritanske dinastije Al-Moravidov. Pohod je finansiran i od strane nekog Juanoto Berardija i Francisca de Riberola u jednakim delovima i shodno tome sa jednakim nagradama posle pohoda. Septembra 1492. godine 6 brodova sa 900 vojnika iskrcalo se na ostrvo. De Lugo je potpisao sa nekim starešina sporazum kojim se obavezao da ih poštuje potpuno ravnopravno sa Špancima. Samo Tanaus, starešina glavnog kantona ostrva Asero, nije pristao na te uslove i on je utočište našao u planinama i uspešno se branio pomoću planinskog terena. Pošto je rok važenja ugovora sa kastiljanskom krunom trebalo da istekne, a Fernandez de Lugo je gubio novac, on je predložio razgovore starešini Tanausu, gde ga je zarobio, okovao i poslao u Kastilju. Interesantno kako su se ovi katolički plemići pridržali svojih reči, kad god su ih davali. A tako nešto imamo i danas. Evo, to je jedan razlog zašto i pravimo ovu emisiju. Pogledajte samo paralelu sa našom današnjom pozicijom, znači našeg srpskog naroda u svim srpskim zemljama, pa ovde u Srbiji i na drugim mestima, i pozicije današnjeg zapada, odnosno nasledništva tog katoličanstva i sad ovog novog protestantizma i kako god. Znači, šta je bitno? Oni, znači, seku pod koren sve one koje osvajaju. Znači, ili možeš da im budeš rob, ili te nema. Znači, to je glavna njihova vodilja. Dalje, šta je tu još bitno? Znači, oni se nikad ne drže date reči. Znači, sve što ti obeća, sve što potpiše, putpike ne važi. Znači, samo vidiš da sa takvim likovima nema dogovora, da ne postoji, znači, nikakva unija u koju mi treba da uđemo i nema šanse da mi tamo budemo ravnopravni. Mi samo možemo da budemo robovi ili može da nas nema. Znači, to su dve opcije koje oni kroz vekove ostavljaju svim pokorenim narodima. Javno je poznato šta je Reagan obećao
predsjedniku Rusije da se NATO neće širiti u zemlje, kad se Sovjetski savez rasformira, da ovo, da ono, Gorbačov je to progutao i sad vidimo šta se desilo. I ono što je, da kažemo, žalosno na neki način, to je što mi to saznanje dobijamo kroz sopstveno iskustvo u današnjem vremenu. To saznanje je nam je sakriveno istorijskim podacima, što kaže Drago, zato i radimo ove emisije, da bi se vidjelo da smo mogli to sve da naučimo kroz neku istoriju koja nam nije data i ne bi morali da učimo kroz sopstveno iskustvo na teži način. Evo i sad šta nam rade? I sad nas bombarduju sa ovom lažnom istorijom, znači da i današnji ljudi, pored svega ovoga, evo mi imamo ovde nekoliko hiljada pregleda na emisijama ovog tipa, a tipa, ne znam, tamo junaci sa raznoraznih realitija imaju po desetine, stotine hiljada pregleda. Znači, i dalje se narod nije opametio, i dalje neko veruje da će da ode, da bude negde ravnopravan sa njima, sa jačima, mislim. Dobro, zato i pomažemo uz ovakve emisije da se sve stigne na jedan veći nivo. Tako je. Sad, ajde da privedemo polako emisiju u kraju, da kažemo još ovo što imamo. Kao što je ranije pomenuto, u vreme osvajanja ostrva su bila podeljena na 9 mensejata, to jest kraljevstva. Južni i istočni menseji, vladari mensejata, Anaga, Gimaras, Abona i Adeje su napravili takozvani kamp mira i bili su za to da se počine Kastiljancima. Propovedi hrišćanskih misionara koji su tamo bili aktivni dugo vremena nisu bili uzalud. Tilugo je potpisao sa njima sporazum o miru. Severni menseji, vladari Tegueste, Takorontea, Taora i Kodena i Daute napravili su kamp rata i bili su za oružani otpor, ne želeći usvajanje hrišćanstva i počinjavanje okupatoru. Njihov vođa je bio Benkomo Mensej Taora, glavni glavnog kraljevstva ostrva, gdje je organizovan centar otpora. Generalno, Guanče vojska je brojala oko 3000 ljudi. Drago, pošto imamo mi još ovde puno podataka. Da. I ovo bi moglo da potraje još mnogo dugo vezano za Guanče i svi ti podaci koji postoje. Evo, za nekoliko dana bit će i repriza postavljena na YouTube-u. Izbacit ću i ja na net kompletan kako se zove, tekst ove emisije koji je pripremljen. I možda mislim da bi mogli da krenemo sa nekom završnicom, evo Dugiće da... Pa da, evo, samo da poklonimo pažnju onome što je danas vrlo prepoznatljivo i šta je ostalo od Guanča. Ostala su imena koja do današnjeg dana ostavljeni ponekad daju deci. Benkomo, Baute, Doramas, Mensej, Guanteme. Guančanski toponimi su Anaga, Ikot, Gimar, Teide, Ukana, Tehina, Tegeste, Tekaronte i druga i 10 reči koje koriste pastiri, Fuerteventure i Lancerote koji se odnose na njihovu okupaciju. To je ono što je ostalo od ljudi koji nisu imali vremena da kažu svetu sve o sebi i jednostavno treba obraćati pažnju na te zaboravljene civilizacije i na sve ono što je nestalo i treba učiti iz toga da i mi budemo svesni da ako nastavimo da gubimo naše saznanje iz prave istorije, da ćemo i mi nestati jednog dana. Zato sam malo prvo na početku i rekao da je veliko dostignuće i prava umetnost što i mi i Rusi danas još uvek postojimo. Apsolutno tako. Nadam se da će ova emisija bar malo probuditi razmišljanje među našim ljudima. Eto, sa ovim bi završili večerašnju emisiju. Dule. Šta reći, lepo spavajte, laku noć. To je to i laku noć. I nasmejano buđenje, prijatno.